Tayari West Iraka ritu twakutangira program Iraka irizoba twarehereza abantu ba Kazo. Tugenda tugambe n'abantu ba Kazo abembezi n'abandi bantu ibo kubakwataho omu meture yabo omuntasi yabo mbyo butegeki mbyo kwerinda omushugana sa program ndi Boaz tumwisije. Kazo ni mu za district ezikushanga omucyange cya Western Uganda omwankore sub region. District eje bakagiha ahari Kiruhura emyaka mike hingwiri konka ni mu za district ezotagaya ezikumanywa ezikurwa kandi ni district eri kubisibwaho munonga ebyo buhinge nebyo bulisa. Mbwenu ekire kintu wenda kwetegereza eby'amasharuro mu Kazo ebyo bushubuzi nibigenda bita aho kuba emwe aha nyomyo za NRM ne ya social economic transformation okutungura abantu mu miture yabo hamwe n'ebyentasi. Mbwenu amasharura n'obushubuzi mu Kazo mbigenda bita waza kugira ngo abantu ntwenda bargo mu idara bazo middle income status hari ikiroto echa vision 2040 twine n'ikiroto echo kugira ngo tugire entasiya nk'ihanga tuze aha GDP ya billions $500 za dola. Yo Kazo neko ne contributing achi omubirote byona. So kwenda kwetegereza nshongeji twaza Kazo omutawuni mu Chombeko Kirungi munonga kuko kureba tutayise omwami Ntungere Fred ogun vice chairperson wa Kazo district nyine retired Kano retired captain yahaya Kakoza nwe entumo ya president wo muri Kazo RDC Kakoza tumanyere ngo umushije gwa katere mbundu akira muto yatere mbundu yakura mbwene hata najokera president nwe chairman wakakiuko byokwerinda mu district ya Kazo. Nyine omukuru Dan wa Mnyoga ni speaker wa district eji ya Kazo. Nukwe turatandika program y'ikireki Iraka and honorable speaker ngoro kwembera kanso bani babanza kugamba ramishya abantu abakuru remoro. Koko moderator ya gamba amazina nwanyeta Daniel Nahura wa Mnyoga ndi kansara w'abantu begongorora ya Kazo kandi speaker wa district nizawa mu Kazo nyebembere emyaka 16 nda kansara wa district kandi iki nikisanja cyane cya kabiri ga speaker wa district ya Kazo nashemerwa batayari okwijja kustaya ya Kazo kandi nitwe Kazo tukagitwara umwihanga yona ikamanye bityo gukora na timu RDC wetu na vice chairperson n'abanyakazo mwene abija muturire tubagambire byo mu Kazo ebikorwamo kandi n'intasi yitu ya Kazo ebidurukushoza kandi n'umuganda w'urukuta ahantasi yiha. Twakushemerwa honorable speaker omukuru RDC ni abantu batwerenda musyo omurimo yosewe bare munonga program moderator kama zensime tayari West mwe bare kwija kora program y'ijya ari muri ya kigambo cyo kugira ngo services mwazirikali y'abantu basiba munonga kansimena abanyandi banjabo abandi bendi nabo mu studio embeleza magara maronji. Omwami Ntungere Fred vice chairperson kwe bare munonga moderator mazina ganje ndi honorable Ntungere Fred nizo kirego mbora ya kanoni kanso ya Kazo kandi vice chairman wa C5 indaktor musuko basima abo kuteretera obuhereza hihi tukabere tambara tuzambara kuza a television eji kungato mwa turetero obuhereza hihi mwe bari munonga twabasima ndija kuza kushare ngani mwe aho Kazo yahika abina kakwate netase hitu mwe bari munonga kuna kutandukana iwe Ntungere abantu ba Kazo abalisa bitu abahingi bitu abashubuzi bitu baravata bwanyuma ya mezi ana gicanda kitakwemera ukaba describe ngote we bari munonga kutandika no kwezi kwa kana ku mwaka Kazo nka district ni layinga omuchweka cyankore ekikuterwa umushana munzi munonga tuturatungira inzura nyingi kutegurwa kwezi kwa kabiri no kwa gashatu enzura ekagwanche munonga so cyana kikatandika karumeza cyo kwagamba nangwa ninkana katerwa umushana mwingi twabura ubunyansi
twabura amaizi kandi nangwana na ebihingwa bitemwe byayoma so abarisa n'abahingi tabarirege ashonga y'umushana ko kubiri mwingi abo mezi nkanako. Honorable Dan, Yes. kuko norabo mucyaro nga kansara nko mutaka abantu basharwire mu kwezi kwa mukaga habire y'amasharura abantu mbetara ibine binemu abantu batwara amatadari turiyo mbona bumushana season 8 magombora nkaburunga nkabwe mukoma nkankungu mu district ya Kazo ibitweke byo bigize umushana mwingi okukira amagombora gani kandi nebyentasiya yabo okukira munonga ya diary amwena neyo hinji basharwire kake. Of course generally turi mu umushana ngangariyona konka wagerageza n'ibindi bitreka ibitwetoreye imisharuro of course ishumire konka tubiri ko munonga wagerageza batayibita bacurura district konka ebye misharuro yari bugakira hasi abembere y'ushaka kandi nangwa cheke mu bine mezi agavuku rebera amatungo gitu kente so ibintu biretera nabwo umutindo gw'amate nabwo kandi no wingi bwago bwashuma no. And RDC tukiriho tunge kishane cyangwa cya district umubwiro bube bugumire munonga embere byo kwirinda twine food insecurity abantu bene byo makagabo batarona insecurity y'abatine kwenda kwa kabine embere byo kwirinda leta umubwiro bugumire umurakazo mbere ni sawa systematic kubazira gamba ha TV international tikwenda nkoresho be ati na koresho ya tikano ndi bizaza mbere ni sawa mpingo ngana it's okay. Yes. Kurunyo Kazo district lungi yeye kukasera kano tubaddemu omusana mungi gabo gambye tubaddemu challenge okwanti production kawansi wansi. Of course kubintu ebintu byetogera ko insecurity, food insecurity is also insecurity. Umuntu wabata ina kyakulya abintu bya bizibu. So kibadde kizibu kiringa naye ate tekisinzeewo nga bwe kyali badde nnyo kubanga twasanga nga government ekyetegekedde omuzungu kyayita mitigation okendeeza ku bulumi obwali baddewo nga tuyita mu programs ezimu ziyali ekoze ng'eya small scale irrigation okufukirira ebyo ennimiro zaffe nga tukozesa system ezentono gavumenti yakiteekamu ssente bulungi ng'eyita mu department yaffe ya production ate nebeerayo ku ground so wabaddeyo akameremere ke tusobola okulya so food insecurity tebadde y'amaanyi nga we are not at the levels of Karamoja tubadde wayinamu akatonotono era kagabe mata amazzi damu zibadde weeziri makyaza amazzi matono naye ng'era tukyafunamu amata ge tusobola okukola ki okunywa ng'abantu okuggyako nti production yeeba ntono getutunda eri mu katale yakendeeramu ate awe akasente akagenda mu nsawo ne kakola ki tekakendeera so we feel it naye ng'ekizibu kino kiri international climate change weekiri tekijja kuvaawo okuggyako nga maani kayino omuntu byakola tukyusizaamu ate ng'ekyawula omuntu ku nsolo omuntu fights a situation ate ensolo hides from a situation bwebeera winter kasukira okagenda eno nekekweka naye omuntu ayambala jacket so similarly wabadde nga waliwo omusana teri nkuba we've been doing some small irrigation and life goes on. Yabari RDC abakutureba turi aha Tayari West program yitu ni iraka twariza abanyakazo ikireki chairman Kazo abantu bayono bakora iki by'amasharuro bikubatahiza wakujya utebye nibyo by'amani wakwata ari iki no kwakwata umuntu wakazo Kazonga district na nabagambire eriyo mu Ankore corridor neshango mu district zimwe za Ankore kandi entasha yabo
eri omukuhinga n'omukurisa. Abarisa nibarisa ente ez'amate bagaruka bagira ente ez'okwihamu enyama. Aho harimu abakutunga borani harimu borani n'ente z'enyama. Harimu za freshiyani izo n'ente zaki nangwa n'ezindi types ezindi z'amate. So kandi abahingi nibahinga ebitookye bahinga omwani hati niko gwizire kugira amaani mingi. Hati wakwata muntu wakazi okakwata kurisa ente okakwata hamwani noho omukwata mutima munonga. So noho amaani gabo gari kandi nangwa pasenti enche n'eno y'obushubuzi. Abingi abantu abamwe nibakora business biine amaduuka nibaguza ebintu nk'emyenda nk'enkito nangwa n'ebintu ebyokukoresa omu maka gitu nk'emyonyo na za sukari ibintu za burisero. So obushubuzi obuhingi n'oburiisa ni areas empango z'entasi y'abantu bakazo. Wakwata hari ekyo noho wabakwata mutima gwawe. Honorable Dan, abantu bitu aba barisa n'abahingi nibizo bice bakushanga ibyo byotebi nibyo bikubateganisa ubundi kubashyikire hari iyo bari munonga mwahabiza ubu turukutunga abahingi n'abarisa mu rukazi icyo kubanza abarisa bene indwara zende indwara yo kubanza n'indwara y'ingo bafereye b'amatungo mengi ukurabira mu ndwara z'ingo za kashampu amashiyo zone zo n'indwara z'ingo. So nko mu kwezi arengo rwa district yona tokushanga buzire kufente zo kwikanga nka 10 abo indwara z'amashiyo z'ingoha generally haro n'indi ndwara iyi scientists bashiriyo nubachondozaho iba kwetaka koko mwitaka ivyo nayo konshumingire amatungo g'abantu mengi munonga. Aha tugira indwara eyembuzi nangwana nente na necroscating chaha. Aha aro indwara eyembuzi kwatwa zikagira ibhinzi zikagira kije nayo ni consuming embuzi nyinshi omu district age kutukuzo mbihingi twine abingi bomwana aho akakoko akakukwata omwana kikoma amababi gakoma agandi gakaba yero oshanga farmers bengi nabo baferwa ibitu byabo bakuba bagidi. Aha twine n'endwara of course yakajunde konka ejo nutfana y'umunonga ejo n'erutoki nayo aheruceka byabatsire mu magombora nko mu ngari nakazo sub county na town council kana eka affecting production ya bihingi baitu mu rukazi. Of course ebindi bizu ni seasonal. The season no kutwantu gamba aha ubona kubumshana ngate season yitu. District ya Kazo ombonaku owecyanda production yitu y'amatene shumu wenji abo kuba engine zibazitene binyatsi ebikwemarira n'ekine zibazitene mezi twaba tuyombona kubumshana ntu Kazonga district nebane ne jemara matiga kwingana emitwaro 25 nagati ya 35 agati emitwaro 25 kusitya emitwaro 35 burizo rikazi konka twaba turi umbona kuwecyanda nzibaziri agati emitwaro 25 kusitya 45 mwe umunjura twatu yombona kuwenjura ekyo kukoleka mu emitwaro 10 yona netwarwa ecyana so kinja affectinga entasiya y'abantu bitu. RDC yakugambira mtu government ekatweza irrigation system some farmers konkabachi okugeragera nsaba abahingi n'abalisa abtu ino mu district ya Kazo. So as well negareka ya affectinga production y'omwana omu district yitu abo kuba omwani enjura kwe kubura
yabe bwaguteye amezi ngahati ogumwe kumukaguragara ushanga waruzinga harvest yo nka farmer nebindi n'abakwinga food crops n'abakwinga ibindi byona production really ati season age abantu etwete mu basharura wa effect yo butagira amezi na range constant kiretera production yashuma yazahanzi ibi byona bi affectinga production yitunga district yacu. Okay. Ebare honorable speaker, honorable Ntungire, ebibuzubu tibukabasa ko konkimwe ngabemeza mwabagambiro, for example mwatungire status report kurugo production mukajiganiraho mukanso mukataho uburyo bukuhwera abantu aba wewe munonga moderator anka challenge zo kuzaba identified by speaker, identifying a challenge ya foot and mouth disease, identifying a challenge ya kumwitaka, identifying amashiyo na chingi ndwara nkizo itonga district twine production department ne dealing na kuregana no kurangwe ibizube kufisinga abantu bitu yabicendeza yatika hanze ati ngendwara yengo hake kwiza ati tukoresha bakwita vaccination tutungumbaza ku rugo ministry tuza tuzumba farmers tugemente zabo kureba ngo endwara ejo yakwate bigire byende endwara ejo yakora ki yakende akakuka akabantu bagamba ko kumwitaka nako kino uburyo bwo turinde tukaguraho kuba production department ne gora chango akora ngo ya sensitizing abantu akakuka ako nakahi nikizakata kandi twageze kukontorera kata kureba ngo abantu basevinga inyamisho zabo nene cyamwe kiyagambaho bagamba cyane ecomwani araka kukoka kwata umwani ukashanga ubuti na branches z'umwani zona zayoma so atawo nabo tukora imishomo yo kushomesa abantu visiting farmers zo mabumbura no miruka bashobore ndware zo kwata imyani dena n'uburyo bwazo abako kwasa ku farmers kurango baspraying umwana ogwe akakoko kafa mwene ari ukushomesa abantu ahandware ejo no kuzerinda kandi tweta kiso okujema nakugujema koraki kubaho. Okay. No manya mu waba no yendo presency of planning and you must have disaster preparedness. So on the side of government, your government echimanyire ezizona challenges ziri mu katokoli day yatuhereza nati a facility a freezing chain mpango munonga it is at the district and fully solar powered ecosound nyarazi ga solar karamuka kuzenga habura na even vaccines zirimu so that one is saving aba farmers okutagura ebibazi ebichukuri so now we have quality vaccines and all the time ataho it is now our duty to mobilize farmers by jeme the cows and then we can get rid out of all those problems and RDC ukongereraho wagamba okujema haro kukujema bwendware yejwa yari kuchira kuchingiso butare bwitu government karagene nenkora ya cost sharing kujemente dozi shinji kanana emponu kanana entamana embuzi ngushinya nkumina kongo myanye minja balisa bari reactant kare barukungire bajya batahongu deadline nebiro 30 byo kwa munana abarisa ko yandikise kazomu asya hi omukujema amatungo ahabwa FMD actually but bakatugira from research in the region those are where so far the best because lemunonga mobilization amanya chintu when something is static chintu chiba chitandika resistance is there nekati abantu bageze bachera bamu advantages and I think the numbers are getting up. Okay. By I think last month February tusingo kubaga tugemeseza mu region yenu atengera tu encouraging na farmers bafe kubera abagema maybe another artificial challenge nalio on the side of security is ushuma bwa matungo ukubendi twaye tugezeza ko kubumwana nyenyo and I think ubade kuse wansi tusikaza kati gomborole mu wali challenge yeyo kanoni
Kanoni still given kirungi kansala ali wano naye tukwatagana nnyo n'aba leadership okulaba nga tumalawo obubbi bavudde mu bubbi bw'ente kati babambuzi naye ebiseera ebisinga ogenda okwesanga mulimu internal connivance munda either mulisa waabwe oba relative bibeera munda omwo but as security DSC nga tulina bandokona we are struggling hard kubanga farmer waffe okumubbako ente emu oba omuse livelihood ogimenyeewo mwana tajja kusoma omukazi ayinza n'okunona ate anayagala mwolo olayagala mwolo esente ziva mu nte ente teriiwo saagala abasajja babeere kati balina abakazi nala babeere nga balina esente n'abakazi n'abaana Tayari West Iraka lyetu tuli mu programu Iraka twarahereza abanyakazi w'ekiro eki tayayise RDC wakazo retired captain Yahaya Kakoza vice chairperson LC5 omukuru Ndongere Fred speaker wa district Dan Bwamnyuga twayegitwaho Kao wakazo uguno mukuru w'abakozi kandi umukuru w'ibindi bya government omu district age omukuru Haji Badru Mayanja Kao twakwakira tukheze chance abantu baheze kigambo cyo kubaramusya we bari munonga testesi wa programu eno ku Tayari TV ezina Haji Badru Mayanja nga bamaze okubyogera ndi musanyufu nange okubeera nga mbegaseeko okubaganya ebirowoozo ku Tayari TV mwebale nnyo okutukyalirako Haji Nkakao ntugamba ha masharura production ntugamba kushubura habwa social economic transformation Nkakao okayeho tamax habwa district egiye kwembera wanohereza overview omuntu atakutura kazo how do you rate yourself webale nnyo sebo omutesitesi kazo muri joni wano mu byokulakulana nga tuyita mu production mu bulimi n'obulunzi ndowooza kazo njiwa ekifungo kyakusatu ku district nga Isingiro n'Ekiroora kazo eddako kubeera yakusatu olw'okuba nti tugezezaako nnyo nga abakulembeze n'abakozi ba kazo okuyamba abantu baffe tubeera mu bantu baffe abantu baffe kisooka baali balunzi nga balunda bulunzi bokka naye kati ne business ebuga obirabi byongedde okula mulimu towns ezikuze nga Kanoni Nkungu Bulunga Bulemba kati town council mulimu n'obutawuni obulala nga Engali Ekyumu Bugalye n'obutundutundu obulala kitegeeza nti waliwo enkulaakulana mu business mu trade then mu byobulimi ndowooza kati kazo tukyawulana mmere kuva weeru mabega eri wasanga nga loole ezivudde Isingiro ezirese amatooke nga zisimbye mu butale bwaffe ng'abantu bagula amatooke naye olw'amaanyi agateereddwamu abakozi baffe betukola nabo aba production extension workers n'obukulembeze obulungi obuli mu kazo ne office ya president eri mu RDC abantu tubasomesezza government etutaddemu amaanyi government yakati etaddemu amaanyi etuwadde ebintu ng'emmwanyi etuwadde fertilizers ebigimusa etuwadde amibazi ezijanjaba ebisolo byaffe netutambula kakati tukola kano kanyama kano kava kano kasavu kano kanyama ewabeere oli bw'aba alonda ente obusa tetukyabwonoona ate tulina abalimi abakulu betukola nabo basomesa abantu bayingidde mu bulimi kati omuntu ekazo wano lulwe baagabanga obusa kati omuntu okufuna lole y'obusa wano ekazo ng'ogijjamu ogitwala mu district endala si kyangu kubanga abantu balimye amatooke bagalimye emmwanyi bazirimye balima n'ebirala ebirime ebirala kati obusa buli ate bwe bulikiriza ebirimeeze mu kutunula kwange ndaba nti abantu baffe okusinza gye bavudde ne history nga bwe tubali tumusoma batambudde nnyo ku mulembe guno Kao takaligeraho
twagamba abahingi twagamba bulisa wajya uteno kutabona buriyo no bukura yes konka hariho ikintu government yaresire cya trade order kazo mwakikozere mwenda kukikora ryari kikoza kwa affectinga abantu batandako emirimo yabo bakuyamo busente but maybe bakaba kozere batakoratire mateka ikintu cya trade order kazo tukacurire nkuko handi hona cyakozerwa fe ekazo ngaba kulembeze tukwatagana enkolagana ya fe ekazo RDC chairman 5 nedeke speaker then kawo diso abukulembeze bona tukwatagana tutambulira mbwe tukaya collection tukikolera wamu tojja kusanga nga RDC agane ekintu chairman kyakoze kyasazeewo tojja kusanga chairman ate alemesa kawo okuimplementing ekintu kikoze ki ffe tutulanga family kazo tutulanga family tugamba tukole kino tukole kati abantu bafa ab'ekazo twabategeeza ng'ennaku z'omwezi 3 ogwokuna tubagamba ogwokutaano n'ogwomukaaga tujja bawadde nga mwetereza ogw'omusanvu tujja kutandika okukozesa ekifuba okugjawo ebintu byomwe naye trade order simbi nnungi era tugimplementinga how nti abantu bagenda beekolako bokka batugamba banne katwejjewo mpola mpola era bw'obanga otambudde mu butawuni zo obulala bw'emmenye atali kazo tawuni kanzo abantu batandise batandikadde okumenya bazimba bupya on their own okay yes nekazo tawuni kanzo nakyo bwe kiri lwakuba nti waliwo ebizimbe biri permanent nga ojja kuyita ku luguudo olugenda ekyegegwa that main road abantu abo bali suppose okubeera nga basasuddwa bakompensatingiddwa so kubanga ennyumba ebizimbe byabwe oluguudo babisangawo kakati oluguudo lulina okusasula bali bebakoze eki basanzeewo naye nga ebintu ng'ebiri temporary ng'emidaala some temporary buildings era ojja kusanga kiosks nga zo bagenze bazijjawo twabawaamu nti guno omwezi ogw'omunaana bwe guggwako nga tebamaze kwetereeza tugenda kukozesa ekifuba ffe nnyini tuliggirawo bwetyo betubetambuza Honorable Dani hariho ebintu ebikuyambaho abantu kukora amashanyarazi amaizi obutabona bwito bukawoyanagamba bwine amashanyarazi agagari amaizi tukatugira dams nyingi zatimbirwe kare dams zikaguma nzigara status ya dams omurakazo yerieta omutekanisa program ebintu ebyo bibiri nibyo bizibu bitu nk'abanyakazi ekyokubanza n'enshonga y'amaizi ebidamu ebyatonzirweho kare bikaba nibiyamba abantu babaye bari bake oshanga omuruka gwona nikuza aha damu emwe konka omuruka hakaba harimu abantu nka 30 40 konka ate omuruka gumwe nk'ogwatambazi turimu abantu omutwaro omuruka gumwe so waza kushanga gwe damu yatambaze ibatimbira ogwamurumba kugira ngo ibe niya benefiting abantu emyaka 50 hingwe emyaka 50 nyuma icyo tucyakibasa ekindi obwire burya la itakarkarba communal toine nshonga kuraba abantu ngire kongati abo kufunda abantu buri umwe nakoresa itakati oine itakana atimba mwedamu kongati n'abantu bengi abeina mataka agatara mu mezi so ejo ni challenge mpango nangwa turatere no muranga na president nakimanya konga government iri ne kitekateka konga ekikwatanira na mezi ejo yo problem yitu kakazo nangwa no hakubaho muri kazo tamukazo kazo nari ingweta gureta nyabushozi water stress tene mezi menji agahansi n'umwafu ibazana iko obumuna kubwenjura bw'umushana no shanga mezi nako gakora nkagageta one yakaza gutwiya Kenyana kwe kubera dry season ngo muna bw'umushana ngo bapampinga ushanga hatunga ukitweka kimwe cyakazo ikindi kitatunga meshi icyamashanyarazi n'amazima at least burugomborora nerabo muri inyamashanyarazi kuko amashanyarazi agonogara bahanguta ntubanza ku appreciating ngo government ya NRM etukiza amashanyarazi
abo kuba okufotokopinga okabozi ibanda okuza kwokesa ekipapura konkati okuteza ebishani bya passport uko baza kuzambarara ibanda ahandi ntubanza kusima government ngo hati no basa kuzarwa imikoma oyokese ekipapura oyokese yorwiki ozemkungo oyokese edresa konka n'abantu bakataraza kuri yo munda nabo bareba ngo amashanyarazi hati gabara hari nibagetinga kuri hansomi bya so amashanyarazi we urugombora rero abo muri line y'amashanyarazi konka tugakukambyaro kandi abantu nabo kuri yo mbyaro bagetinga kugera byentunguke babasa koresa kugira ngo kugako mu cyaro aba bana eminyeto ero kuba eteyine mirumo ne basa kugikoresa kuotse niji gukora amato okwesha ibindi byona biri kwasa kubata umumane y'economy. RDC uyaho okujema amatungo okwaja ngo government itiremwa amani hariho zindi programs za government za kubenza banjera production za kubenza yambaho production nke ya PDM nke ya Myoga nke ya YLP nke ya WEP na Segop zone zukabenza yambaho abantu kugira bakora nka monitor wa government programs of district programs zezo no shanga uzukoze result programs zezo actually zikora bungi kujja kento notono kati nga PDM ekola bulungi o cases obulimu handlinga bit by bit ebintu nga impersonation zinakosa IDSP katene bizifuna tebirimu then waliwo na bino extortion impaye biri kolebwenti apana kubanga buli wetu patufuna opportunity for example patwaze office nebizibu obanga tugenze mu field no mubuza wafuna za PDF maker 1 million yezo chi okujja ko now implementation ground enti wazifuna naye zakola tezina okukola kati mulimu abantu abamu abakyusa program yasaba burufate ningi ale nagera nakola ekibanda ky'omupiira kati oyo planning eriyo najja yali akoleddeko nagenda plan empya chances are high tutajja kufunamu at time of payment wajja kubawo ki obuzibu then tuinayo n'aba migrating yazifune sente n'avaawo n'agenda buli wakunoonya nga tukosandanga muntu naye wano mu distribution sente zo wadde waweredde ddala eziwera. And are there success stories? There are many we have them. But incidentally, success stories is seeing a PDM, they are for women. Because then we will get up Myoga also we are trying, defaulters super quarter, abamu basasuliza no kabangari. Omutuza kabangari asasura. Wabera wansi tasasura. So corporation ya commercial officers, the security, they are to recover some of the money atabala bazifuna. What I said the neighbor dayo Kampala, evakazo esigarawa kazo. Nzewenzilya nga mfisi zono chi chance, which is bad. Then abazibu the youth. Migratory ojja kusanga gundi sako yonanga tewali onogo. No mukubira nze katwe Kampala, wanagamba ndibanda, wanagamba lina masuba. But they belong to a group in Abana bakaza Dubai. Dubai, ila warono mulala, I grabbed the woman, no the man. It is omukazi we yasasula ngali Saudi Arabia, naye yatusasula. Naye nga tumaze okukwata bayo wano. Yewe yazikwata, yazibuwa omuwala, nagenda Saudi Arabia kukiyo, which is not bad. Money economy, kasente kayingira muki, mu family, the issue is paying back. So but RDC abantu ntubasa kureba side yo kushashura konka hariho mechanism yo kutracking kumangwa abantu aba project yibatandikire ekargo mu idara yazo murindi entaseke yongera hariho those records to explain that we have them records zezo wezili and as actually when you go back as per records you get lost but I can be very very smart with the paperwork. Now when you go physical, that's where you find a future. As a team, we move in the field. Okay. Fechirundi wano to monitoring tukolera wamu. Okay. First of all, saves time, saves resources, atete mwekuba. Okay. What the speaker has seen is what has seen and what is chairman has seen. So nzendo for us, abaganda bagamba tusima kuongerwa. Okay. Twagala batuongereza PDM ikaze kulechi ekulakulanya.
Chairman Ntungire. Chimwombe byakwenda yambaho production commercial farming president yakwana agamba abantu butakoranda abantu bakayembetenga loans kunkakazo yona termu fully fledged bank tarum banka banke kabene yambaho kwereza abantu sente zamagoba gahansi okusinga gasa ko narakafuna batu haruna sente zigamenti atiro kubangira production ngeza agriculture credit facility SFC I think long najoring como Pal Bank or something na DFCU kazo abakweta giants on production tumine bank zakabagayira hati kazo ko abaje kusoborire ni district inzi yatanzira umwaka gwa 2019 ato okubantu kikagiretero utagira za commercial banks umbwire bwenyuma so hato ngo tubire tanga kugira mbwa bwa sakozi karwanya amahembe kaza ishia ngaza ebo konka centenary gire kuteretera mu agent stronger agent banking agency ateje niyo ugeze kwenda kutiyama konka roho nko kwagamba akabaroho essence ku rw'umu ministry kezo wanugambeza credit facility hata kuzo mu bank nke yibanda nko mu centenary nko mu Stanbic abakora mu bank essence bazindura kureka kubeza government zibeza bank bazorama amagoba ga bank hati abantu bageze kuza kuzakira ubwakuruzo buzuruho bushana na bure buryo mu sente ze enkuru hata abantu batamwa babura kwiye sente za loan ngeza agriculture akwaturi yaweya ngo umucentenary no mu Stanbic ari mu sente za agriculture kuganyenda kubagamira ko markazo think bano umuntu arazihiriyo so abantu ba bank tubatubirire barungi umukwereza sente za government farmers bakazo hato shanga akwenda kasente na rwo kazaza kuronda sente zo mpaka aheri yakazo so na cyane kizubecho ikiri cyafite ngabantu bakazo kao district yawe nimani cyagumuriyo n'umutaho kongera production nagojo these are delivered efforts nka leadership kurangu ebyamasharura byayongera ekisokera ddala we are looking to nolide okubanga tuina services single bulungi mu bantu nga recruitinga extension workers abalungi abahingisa n'abaveti yes kubanga fe tutambula livestock na agriculture ka tutambula nga balongo single spine policy so tugeza kulanga recruitinga abantu abatufu abalungi abasobola okuba nti buli gombola yonna efuna extension workers atenga balungi tu abatali balungi tugezaako to build their capacity kubeera nti building a capacity mu nyankole nakiyita ntya naye nga tugezaako okubashapeninga nawe beere balungi ekyokusatu aba extension workers bano bakola omulimu munene nnyo okubeera ku ground ne basomesa abantu babaagazise okubeera nga balima nga n'okulunda bakola ki balunda we have plans also okubeera nga tutwala ba extension staff baffe for study tours in other districts tulaba nti obaoli namuno mu region nti Sinjira ekola bulungi nnyo oba Kiruhura ekola bulungi nnyo mu kulundisa then tugenda bayibanda bakola bulungi mu kulima tu planize okubeera nga tubatwala naye nga budget yaffe production speaker akimanyi bulungi production etekinga ng'oggyeko wage production yeddako tulabike nga buli ekyetaagisa mu production tukyaveeringa tulina obuzibu bwa FMD etera okututawaanya naye katunga RDC wensanze nga kugamba nti kazo ye district ekyasinze kati okukola ki okugemesa newakubadde nga tukyali wansi tukikozesa kifuba kakati bwe tusanga nga faamu yo erimu obuzibu bwonna akeefaananyizako nga FMD nga ffenna nga tiimu tugisalako tusalako n'omuluka gwonna tetugakkiriza tuteekawo toto karantini okulaba nti waliwo kibi kyonna kibuuka si mu mata si mu nyama si maliba si mbusa tewali kivaayo tulabike nga kazo tugifuula free
of FMD kuba bwe buzibu obusinga okukola ki bwe tunaba nga tetulina nte n'emmwanyi zaffe tezijja kuba nnungi kubanga tetulina busa so tugezaako okulaba nti twekaleginga ebintu ebyo birenga bitambulira wamu tusobole okufunamu kawo wagira ngu kazo wiyaho isingiro na kiruhura nekora gye omu masharo omu production. I think taxation is a production function. Abuja mwina masharo mingi mukabe mwina mishoro mingi ya local revenue eri kuyamba kureberera ba kansala honorable Ndungire na Dan. Emishoro yanyu ningana ki wagira jansa district zindi if you are that massive on production? Omanyi okubeera nti twewala okubeera tulina namba 3 tetutunuulira bungi bwa production tulina waba tulina quality and the quantity according to percentage. Yes. Kati kazo erimu abantu batono ekyalimu abantu batono mutwalo nka 20 kabiri emitwalo 2 abiri nga mwena kati ekyalimu abantu abo batono ne kati ffe bwe tuba tutunuulira nti abantu baffe emitwalo 2 productivity eyimiridde etya nga tutunula n'eisingiro erina abantu miliyoni namba ye productivity yayo eri etya ogenda okwekanga nga ffe percentage eriki eri waggulu kati si emisolo gyaffe mitono olw'okuba tuyimiriddewo ku bulimi na bulunzi tuproducinga amata emitwalo 50 buli lunaku liters emitwalo 50 buli lunaku ne tetujjako wadde 10 wadde siringi yamu tetujjako nti misolo wetutunuulidde wano nga tugenda kutunda ku livestock bisolo byaffe embuzi nte endiga mbizi mu butale kati bwe busolo wetufuna bukyali muki bukyali mutono ate sigamba nti abantu batunda nnyo ente zaabwe kubanga n'ente kyabugagga okubeera ng'olina nnyingi osigala nga okubala nti oliki oli mugagga so muvaamu 2 3 bweziti omusolo gwaffe tegunakuba mulungi nnyo tukyatambulira tukya budgetingira ku miliyoni nga 9 naye nga tizivaayo zonna olw'okuba tusimidde nnyo production. Honorable Dan kimwembi kuyambaho ebyobuhinja n'obuliisa n'okushuubura generally n'emihanda enguuto ebirore bikokorera amate bikokorera ebitookye bikokorera ebicoori emihanda yakazo eryeta gavumenti ekareka kubahereza biliyoni 1 n'ekihoza buri mwaka so enguuto zitu zirizite zakazo. Ngenda kubanza kusiima government okutuhereza 1 billion y'okukora ha nguuto habwokuba situation ekayabeire mbi mu kwaccessinga ebihingwa bitu kwaccessinga obutale abatanka z'amate akabasiba nibatonganisa kyamana C5 manya ekimotoka kyagwa Bulemba manya kyagwa Kanoni kyagwa Mukati wanga gavumenti yatwere 1 billion hati aba wakasinje mu ntamba of course ingutezi no manyangu zine harumweza central government harimu district roads nizamagomba community access roads konka ingutezi kutunywanisa amagomborora gaitu ingutu zitu za district ingutezo ziri parcel tunungi munonga because they are zina life span ngufu wakora ingutu mu financial year ndijo yazagarkaho abo kugira ngo semara mu road kenjura yabwa barwatimbukire konka at least you can access no basakuza umugomboro ndijo motoka y'amatene basakurgayo ebitoke ne basakurgayo kandi ikindi government ikapereza machines n'ahandi hari kugira uzu office ya kawo na chairman no C5 tukora emergency yo kugira ngo abantu base ku access na nyina kongera cha kawo plan hati icyo nko mugomboro ya kazo plan yo kureba ngo abantu twatungura ebyentasi ibyo ngo mugomboro ya kazo chairman wa rero CC na council nangona district yona hatu tugera demo sites amashomero go kushomesiza abantu ekicero no BDM buri week abantu mugene murondi shomero omuruka bwantambazi mugire mutsakuzo w'omwami ntungire hazi yo bashomesize wempinga y'omwani ntungire yaba y'umuhinji mu nzu w'omwani nyewe njiri y'umunafu
nije nzo omwami ntungire turundane cyaro cyona nari kitweke ekyo tuzeho batigirengu omwana bagwinuka bati ekinani bakitimba bati omwaro no gutahoti orutokene barihinga bati so ekikiretera abantu okukopa no kugira obukugu kuza kuimprovinga hati twine emyanya yo kushomeraho farm field schools mu district kugira ngo hate ekyo tuza kuyamba okutunga obukugu then ba agriculture officers beitu n'aba veterinary officers chachi cha livestock batushanjaho bashomesa abantu kitungwire entasiya y'abantu ombintu ebarakora nkomwani nkamate ngabakwinga ebitoke so with time nindeba tuyo tugenda mu misho RDC government hinebi yakozireho kubangira production konka abamwemba jangu government yakoze kikumara for example ikareta program ya micro scale irrigation abarisa narabahingi kweteraho 20% konka barisa n'abahingi abayimba basa kutayo sente bakaba ari bingi konka bagasirwe bakaba bake haro na program ya climate smart abantu mbagera ngo program y'ibire ya workshops tabakoreba benefits tabakoreba projects. What happened? Sente tuzoroho. Okay. Kwe baramunonga moderator kintu kya nze kanzi nyoro kusiba government. Ndiye especially our Minister of Agriculture, Honorable Frank Mwebazi. Kubango ojja kulaba nti Kazo district yemuye si district zonazi zagera climate smart agriculture. Naye tulya emukwezo. So kubeeranga naye walonderwa okubeera omugwabo okuba mukisa. So it's like tuli wano tayari west. Si buli omuntu wali kati fokunzo kubeera wano kuwalanga mukisa. So Kazo kubeera ngeri mwezo programs okumukisa gwa maani. So mu climate smart tulabanga bagamba nti Africa tubadde ku climate yankuba enjura katonda naye oba akoye kubanga ruyenza asonyu tuli twagamba enkuba ejje newe musaba erwawo kujja tulina wali Reverend Mulamba sajja asaba ebisala enjura yaya kakati government yowe negamba let's go science what is climate smart ne baleta small scale irrigation omulimu gwa small irrigation gwali gwakuyigiriza tugende mu irrigation nomenclature tutandika okukimanya bakola bwe bati ono onalebodani wabakirina nange ngankikopa nono ngankikopa naye abantu bo balowooza nti everything was going to be provided by government twinawo ne cases ezimusebo eyo mungali oli bamuwa everything naye pump bajiba pumping amazi ogataka mu tank then gaje wansi using gravity tazanga upamp era alinda government ekolechi so I think it was kujja kwogera kubasomesa nti yes kuchiri kiwateekawo nawe kino kyekolireko government will not do everything government ejjakola ko byekola tusomereko n'abala kole kati wala bakira agriculture si workshops last time twafuna wheelbarrows okuwa abagundi abali serious by the way abali batali serious nga yali yawo kwogera nakutunula tayongeramu recently I think a week ago twafunye 900 bags of fertilizers under climate smart agriculture kati workshop wa seminar twafune motoka empia brand new down campaign coordinate even motorcycles pitch as workshops si workshops so twagala abantu baffe basimeko ate tugende empola omukazi amala n'olubuto emyezi 9 ng'agumye si wamute tweka n'azaala nedda 9 months neno project ejja kutambula mpola ejja kutuuka evimu omwana naye nga byonna kuyiga nti once you get edda wenagira wano 2023 it is very hard to find greens because you are eating food only the greens and yet they are vital for the body. Naked through that agriculture irrigation. People buy vegetables around. Thank you. Yoro mnonga RDC retired captain Yahya Kakoza twine vice chairman Omwami Ntungi Fred speaker bwakazo omukuru Dan Bwamnyoga hamwe na Kawo Haji Badru Mayanja twaza kumana mukache kandi kuturagariche na chairman LC5 Reverend Mushaka Tuguna naza kuba
natwegita uyashire hana hituri and boas tumwese gitumure kace tugariki iraka atayari wese iraka twabahereza bakazo rizo. Otaferwa aha Tayari West bamukura kwitu nitura no mwanya ogw'abacwezi ayibayizire bakabura ababene bakomokombo kama obwa Kitara Kingdom so kubizire omukugenda kwabo baburo mwanya ogwo so nobagira no mwanya gwe byafayo no mwanya ogotakabasa kwijo kakorera mu nonsense ningo kazanazaniramu abantu nibija bajaha bamaraho ekiro kimwe biro bibiri abamwe bararaho ibiro bishatu mu baresande haza abantu abo baciba nibahereza obujuruzi babana bagaruka bamara kurwumugugu mwanya izani bajyangu nkabanwire nacara ineki nabene inyenda nakifona mbwenu twamangu no mwanya gwebyo kutangaza na munonga inambenje kucha kufuna na abo byo buhangwa abakweta nguna abacwese abyo buhangwa no maya Uganda ati eka tugere mbabazi hati ya leta nankani obusinje obucwese. The Late Chart from 9 to midnight. Okay, a very good evening, dear listeners. You're listening to 104.5 Reggae FM. My name is Pretty Zero, crafted from One the Class. Your sassy and classy presenter, I welcome you both. You can also welcome the people both. You can send your night greetings. You can request for a journey that you would like to listen to. And of course, we shall be together till we get ourselves into a purity moment of the yesterday. That's will be absolutely nice. The singles, the people that have broken out, the postpones incident sound, the parents, always here for you. Belonging to Thursday, 9 p.m. till late, and of course with cool looking jobs, educating, entertaining, till we are out of here. This is 104.5 Panyachigez FM. We are your #1 favorite station. Tayari West irakaritu tukutangira kuruga mukahumurako ndi Boaz tumwese byo mushuganza program iraka bari rwakana ikireki tubatahira bakazo so twarehereza abanyakazo mbo binira karye kireki tuganira byamasharura tuganira mishuburo byone byendereye mu kuhindura imiturire y'abantu bitu ombientasyo emwe omungingo za NRM ni social economic transformation andejo neteba naje na production y'ikitugambe hikiriki andi twatwini timu yabanzaho konka twahinduramu konka na timu y'ijana ya district ya Kazo naho twayegitwaho chairman C5 Reverend Mugisha Katugunda twayegitwaho umchara natumanya Asenance ogonwe principal commercial officer na journalism ebigombe by'abeterine om district kunenta avunura kubyo umurimo gwarukora nyine omukuru John Baptiste Asimwe ubwo ni district production office niwe mukuru w'byamasharura mbone ntwenda nkuko twina abantu basiya hata batwigitaho nabo baramusya abantu Asenance abakure ba TV abakuru rimo bahereze ndamusya abasinyonga ahaburi zoga nabo tukereza umugisha gukuganiraho n'abantu bitu abakazo n'abakanzeza n'abari kutureba abatabana kandi barabisya musibye ko bunje mwe bari munonga JB abantu ni batore ndamusya yabaye Tayari West bani umushuganza Bowazi John Baptiste Asimwe kuragire kandi ni principal agriculture officer ndiya mu kigero cya district production officer wa Kazo ningurura ibyo buhinzi
nashemerwa okuba tayari West kugira ngo twaganira abakufa mu department y'ibyo kwinyero byo buriza abari kutureba muri hihi murebe ibyo gukora akazo na munongo y'abanyakazo kandi mubaheru mugire mu akopa akazo muri gukora wanyu Yabari munonga umuhingizo mukuru chairman twakwakira mu cy'abantu abakuru rumoro nyenda kura mu cy'abanyakazo n'abantu bona bakureba TVG Tayari West kandi no kusima Tayari West bakama bayo kugiteretera akazo siti n'umushyo wetu nawe atwore n'uwe tereba wenka sima nawe ntabwo ni njyangwa ba Tayari abakama bayitwa bo kuba kugira ikibo cyangwa kibamwongeraho bakoze umwongera ngo mushara mbweno umushara umwongera atinsa cyama nibyo babigamba ntaramo batajyamye nago mushabira ko katwaire mbwena twaire umungi kandi abajurikire iki kandi mbwena nyenda kusimana yo buwazi na team na abatezo kwerezo Tayari ntikisimu Tayari West ahetandikire itikire heyi kandi ntikikozesa munonga ntikikozesa munonga mbwena mwakora agiye kutetera ukwerezo ubwo polisiya kandi mugumizemo tureke guma tukunonkorera tukozesa nawe ne koragira ubu nakubundi nabo mwishe rero tukore neza ndakwakira na timu ya RDC n'abagenzi banjye bari yaho n'abaragaba abakora nashyiraho na presentation zabo batubekiraje twekagiti cyakazo bakigaragaje uko kukiri mwe n'abasima mwawe na chairman nakaka tukagambe ho bishane birho mu mirongo 2 nara mu bishano yari bajwa president so what you na president mbene planning achi kacha aba bakambaka gukora iki turamperiza kaburu kuza kuronda president no kumureba no guteka akazo so munonzire bambona kashi umwe nari nebi kantura ni muronda ni murebe arabande bakora no manyango nabayo Piero yuwa kampeze namba no jangu chikati bagende mpati uko sumwe nikiki njangwa so ine namba ya Piero yu orije kubugana genocide yes ato bugene General Museveni yes ati nyendaga kayabari nyenda kumitinga CDF yarishima na Piero so no tamburumba hangu hati manya n'umurumo tukujya mwitambura mukumva ni ndondera abantu bakazona rero district yetu kandi n'ikirundi n'injyango soko kayabantu bakazo bagambaho umunji kwese kashi nimbantu yibuye kashi bakumenya ngo ni gakazo nco bako bakwetira niba kimanya nakazo no niwe champion wakazo champion kunga ndi mu bemezi wakazo okay mbene president mukwasura umungaro nanye nakankwate mubone nanye nakwata muza president katuzanshonga naje akiri kikuru konka mukama nayo baro kukwesa kubwana president districts nigana na mukaga so president kushagiza hakanya neco mugisha asenase twandugamba amasharura gakazo abantu bitu nabakora bari mu groups beterine groups zende zitambura bari mnongo mutebekanisa abantu bakazo nko abagambe babanza kurugaho kareho ahabukuba district nibwe tandikire abantu babire batakejumbire mnonga umukora groups konka hati nugo misho nugo muhanda so ito nka department ntugeza ho mnonga ukora mobilization abantu abatoreka ngo bazo mu groups so one orianzi yamuka hati tuine sakozi 5 nemwe eza PDM kandi sakozi ezo nizikorwa groups formation yazo ni enterprise groups so wagita wageragere waza kukoranzya mu musakozi 5 nemwe no shanga ngo burusako tera hansi ya groups 20 ezuru kukora
circles zitu so abantu nibabyongera munonga kandi ko garuka waza ha side ndijo ushanga twinemu cooperatives ezindi eza dairy twinemu za coffee twinemu nezukora aha bichori so teze ukora mu buri quarter tukora mu activity yo ku profiling cooperatives ezi so eji kote hwiri tere twasya cooperative societies 5 omuryezo twinemu cooperative societies eza dairy yonka twinemu 47 then twinemu 3 ezri eza coffee eza bomwana twinemu emwe eyabe bituche then twinemu circles ezizikuha abantu sente ezito za kazo zitari ezitwiziremu ezine branches ezito za kazo twahika ahari circles 3 so norengo abantu bariyo nibenjera munonga abo kuba okweterana nubwo butunji ageterine nubwo gatigufu so abantu nibagezaho munonga kuzombi gombe byabeterine kukorera hamwe kurebeka ngo batunguka kandi omusakoze ezi 3 zinagamba ntuje tugaruka tugitaho sakoze zindi 18 ezemyoga so ezo nazo niziyamba abantu bitu okutunga sente aha magoba make kandi zahihi kandi nibo benyine abazekorire kimwe omu principles za cooperative societies circles mwene ni member economic participation so kuba kweterana barundana sente bakora circles ezi baba nimwe bayeguza sente zirabayambe ukora projects zabo so abantu bakazo bejumbire munongo mukora groups mukora circles ahabo kuba numwe obutunje burukuruga and arecha bazungu bakita game changer ngweki cyahindura ikishami cyango umukora kwawe program nka parish model program nk'emyuga zihindurira abantu bitu bayongera amasharura hariho figures hariho stories zikwereka ngo people have moved. Yes chiruho mnonga ntusima government yetu ya Uganda ya NRM umukuru wihanga ahabo kuba akatutekateka ho mnonga yaturetera program ya parish development model omurukazo ahindu gambira hati twatungire sente ezitari hansi ya billion 20 oha sako zitu 5 abo kwa tunemeruka 5 na gumwe burumuruka no gukora sako so tukubantu rebamu twa disbursing nyinga twagabere sente eziri kwingana billion 17 na miliyoni 850 ezitwagabira abantu bitu gukora enterprises ezitarukushana abamwe bari omwani abandi barise nkoko abandi barise ente zamate abandi barisa ente ezenyama mwe nebintu byingi ebitarukushana ebyabantu barukoresa sentezi kandi twineho balance aha sakozezo erikwingana billion 2 na miliyoni 550 ezitwineho aha sakozeze nutikira ku tambara munonga omu byaro omumeruka tureba program eji nobu government yagituretire hine mpinduke bireho ngoko wabuza empindukeruho ahabo kuba abantu aba okukira munonga omubacara so abacara aba nubo bakukira munongo okwejumbira akwa program eji netuhereza kucyeka 30 aharigana kuza omubacara so nibarise nkoko abo kono bakukira munonga kuba bari hamaka barise nkoko abakubukore ntoche so no shango muntu owabire orutoche rwo kushakubi atungire sente yarwara yatekamu maniwa productivity yayo yongera n'umwani nana
abarisa b'inkoko so ejo impact ero kandi nerebwa munonga omu program eya parish development model. John Baptist twantugamba amasharwa gakazo tukagira ngo abantu bakazo nabahinga ibitoke bikwingana ki nabashoza umwana kwingana ki amateka kwingana ki koko boyine figures umutanzi they may not be exact figures but that estimate ebare bowazi nana baratureba abanyakazo koko twashanga abagamba bagumye kubambagamba bakaza mu mwete gukora hati mwingi haza bazo mwani bazo mitoke bazo munte nuko ibintu bakaba twire nabyo konka tukija twa spicing twagire twayongeramo twabashongora kandi twahirwa twashanga ngo at least burugombora no muhingisa no wa veterinary nukwe no sakushanga inamba ne basakubane mukira konka at least services abantu bazini azabazukwata mwene nkumwani twine acres zo kwika runani 10 as of we are finishing the last financial year but marumako kugiyesente because nkaba mukubamba gamba ntutunga kugire tukora ibakweta monitoring ugendo rambura then extension workers na nabemerukana nabandi baturetera data so mwene acres runani 10 October marumako that is more than 1 square mile yes of coffee okay hati runani 10 ko kubano bara washanga buri higane runama 50 hati nitweshanga ngo itwe twine za tons ezuka 19 ezuko mbyo mabite byakazo aho turko barra icoma ko kikakiriya ejo twagamba kirimi umwana go bamaze kuyakashu ogwaye hakashu mwino kugwa abarede kitambura kuza omukatari akandi so ko kuza habyo mebyo twinomu twena no kusima government okwereza abantu okusinga bakaturetera za factories because this is muzoni 13 is your district yon neza abantu buntu so ko kaho wale bari ko disease bine zikoreka ngo abantu nubareto mwani ogukatana ziri 19 omurkazo ezo ne sente ara disezi ya nagamba then eritoche twine za acres ezukika 12 byo byaka biriho byenjo then tushanga nsohoza tons abrinemwe metric ezo records zo twiha umuntu owaguza konka harimo ibitoke kugendera omumu bitabazirwe because no banya farmers akwa kutunga kasente aho bakamuhera wonho yakatwara konka hina ho kushanga process ninga system ya koreka ngo ibitoke bitorira so tani zezo zosaka baze nyingi kurengaho so ebibyo ebine bitoke then twine munana bibicuri abantu district of twine munana bibyo mabicuri umwe public akayipu tukatunga umyaka ya aho yi15 tukiri cyobura hate bicori dusanga twine za tani zokka 2010 okay hatezo nazo records ntuzi habyoma then na nebindi bihingwa bizara mpora bihimba na nobro now ebyo no bara bwanyuma meze mukaga naro buri mwaka ebyo na annual buri mwaka okay buri mwaka so ko kugenda watungezo records zikoreka umwaka ikibashishwa ato tuzakubana ubara mwene sente zataho mu district ezikurugwa ibyo hingi mu crop section hati estimates zo kwatra konka ko kunanagambere abamwe noshanga records abamwe batazitunga so nchebasa kuba kira babo konka at least estimate nge chishani echo ndibatuki then ahabwa amatungo twine emitwaro abrana mushamba n'ingumi 2 zende kazo inente mitwaro abrana mushamba na n'ingumi 2 abo kuba no kutubenti baraza za ukutubenti tukora estimate echo kuba tugendera ko abantu twakora vaccination emdwara abrana mushamba yende ejo n'itwi then embuzi ziriyo mitwaro embuzi na nenta mu zeta shots ziriyo mitwaro mukaga n'ingumi 5 okay hatiza haza movement
n'inkoko na n'ibindi empunu ziriho umutwaro kumwe n'12 nawe empunu umutwaro usha tugwine buzima atiyo noragura inkoko akubera mwinshi ungana n'ikodisi and it is a source of income for people. So embuzi n'entama emutwaro mukaga empunu zonka umutwaro gumwe buzima. Okay, bumuzama. Now hatebye bintu ezo records zija zituhereza okutwakubasa ku estimatinga intasi z'abantu hati ente ziri zija zituhereza amate tukiraga bara seasonal abo kuba umubiro bw'umushana gacenda n'umubiro bw'enjura atega kwingana umushana ngubasa kugashara no shanga umwanya gwa ntwaro abronetano kusyaga 3 ubwo n'umushana then kuriya twaza kuza umunjura ngabaga yo mitwaro 80 gakunukira na 50 konka noreba difference ya 80 na 50 gariko kashangurye mu 35 intwari 15 yo n'umushana kugitwara kujimara tushanga ngo umushana n'icyo binte ko affecting akazo abo kuba n'isi yitu ya kweta try katokoli JB shi wagamba fugaze ezo zebitoke z'ibicuri zembuzi nente nebindi nebikurebekera nkabingi konka abantu emitwara 26 no mukazo wabaramu abantu bamba bakora munonga wero wano gerageza districts zindi zikwetorira wageragera misa of course population ninge namba ya matungo agarya wageragera na districts iza kwasa kwa zikwetorira katujye ngo compare ingana n'ibanda hatente ziri hanze kire zibanda kunkibanda nebasa tukizo mwanya konka to compare ingende zitwina umurikazo kandi cyurukura leta kiza munonga yabo ntinda tumetugagame ngamazo uganito ntubasa kubakiza umwanya because hatito kwite namba yabo noreba yashaka yatemba yiru kandi na n'ikindi nyenda manyise abaturire na nibo ngo omyaka 5 okurga hati kazoneza kuveine umwanya ogukompare ngo na district lecture yo umwana w'inyo mu Uganda ahubwo abantu bagugire kandi bargero bagureberera mwe no myaka 5 musako baturahari asenasi ntakagira wa chairman abantu mukabasengeza parish modo obwira bukushashura bukire konka abantu baferirwe wari umuste myaka 3 ebingo bikuterwa umushana bemo mu enterprises mu kufandinga mu PDM ziteganza bw'umushana umuntu yaha excuse atinda sharwiri no mugaraka mu cyo ngene sente za PDM loanage revolving fundage Wabare munonga umutebekanisa wa programu egi n'abaturikirize nkoku ababanza bako babatshoborire buri gomborra iriho muhinzi buri gomborra iriho mushawo w'amatungo haza abantu aba nabo binemu omwuga muhango ngo barukora program ya PDM tutakahire abantu abasente hariho ecyo mukuru wihanga yabiraye tekibaro so abantu aba boye batuyamba omukutebekanisa ekibaro ninga tukubasa kweta business plan njango muntu ogu karabe yaza kutunga miliyoni ya aine business plan aine kibaro ukwara ashoboze sentezo so abantu aba harimu challenges eziba kuvuganamo ngo kuwazigambaho kimwe muri yebyo n'umushana abo kuba PDM entirely nereba aha agriculture so kandi kimwe mbiku teganisa agriculture n'umushana konka omugisho gutikine omurikazo no buturene tubugana mu mushana tukatungire mushana kuruga kibanza cyo kukubanza kusya kibanza kusya ashatu na kimwe yo ku 12 seasons zivaringa zihinda hindukaho so twakabwinema kushanga ngo entire mushana gutire orutoke rwahika koma rwaho ningo mwani gomere rwaho kureka abantu bitu ntu abahinsa nibagumiza muno babe encouraging nibaba advising okureba ko barareberere ebihingwa byabo uko barareberera amatungo so impact eruho abantu productivity eruho aho kwiha esente zo kushashura ko kwakigamba zuruho tabuzire kureka harimo ako
kwegayirira mbwenu niko nkubasa kukigamba ntyo kugira ngu abantu bita bamwe nibe okushashura gutosha nomanya tukorobi konka nitukora program yo kubegesa kubamanyisa obwire bwo kushashura ko buhikire nka turugire kurabamu omeruka yona abantu abataba bamanyisa kandi tongera no kubagambira aha program yo kushashura abo kuba sentezi neza hamuruka neza kugumaho oguyashashura noriyo ndijo na wahwerweho so aho kuwiha sente zo kushashura ho haro Tayari West iraka ryitu turi mu program iraka twarhereza abanyakazo ikiriki nyine umukuru cyamano wakazo Reverend Muchaga Tugunda RDC retired captain Yahaya Kakoza agriculture officer umukuru John Baptist hamwe na commercial officer umukuru Natumanya Asenasi chairman abantu bawe bakazo wano bagamba ko kajya ngo barire bata umubyo gukora. Okay. Kamanze mbaretera indamutso y'ubukitiyensa president abanyakazo ngo kuba abantu nombuza nyuma abazyo ntungiye mu gishago kuvugana president kandi abaramukize abanyakazo ahubwo nabamanya kandi abasimire ahaburubu bwingi bamuhereze narwo abanyakazo bamuhereze ubwarigirimo kandi agakire yatiraganisa kwakwija kutayira uko icyo akaya kitiraganise tukaza mushwero pambuga nayo nabonka mushabuje atayire yakitiraganisa nabwo nagakire yaraganisa munanda kuja kutayira no kutsima habuburo kandi ngenda kugaruka ko baretire ndamutyo yagene umuzwe n'urwo kandi nawe nabaramutse abanyakazo kandi nabakunda karimbwe nahateriyo neziyo kinanyenda kubanza kubagambira abanyakazo no kubaretire ndamutyo Boazi ngenda kugira ngo abanyakazo barayirege ngabagenzi banje ko kubana bagamba no twine mushana ko gwakiruburo inare kuyesha ogwegense giyona kazo twine kizubuye iki cyumushana umunare bo njyango hangati atereza umugisha go kwindira aha season y'iturumu abanyakazo kureba ngo tutigizire kizubo tutungiye mu bijura nkembere yo kutigeze terfuki ikindi none ngira ngo abanyakazo twina abanyakazo amaka abutukweta household umutwarisha neshipeka two umutwarisha neshipeka mbona ko kuza kutematema kureba umutwarisha neshipeka cyo waza kureba entasi aho president abaye to Paul Kidacyonka waza kureba percentage yitu percent tabine shato yes abantu abakorenda kuruka umurkazo mbena buru aburo twakwita buru bro abari bro le nanka bro de level ya poverty line abantu ni percentage yabine shato cyamanyisa ngo abantu abakora bakagira entasi nishanjo namushanje kandi yahiguru ya percent yihanga akwihanga riyo kaga na mwenda itu turinshanjo nabangaye namushanjo so nyoni njyango kazo tuturukubi twine ibikuteganisa nkabindi babagambe konke bitukugezaho kutebekanisa twine ejo twine ejo niteganisa munonga niteganisa amatungo ezibera abantu entasiya ubutare kukinga nabakurwaza gabura intesiskara konka tigeze kubana nero namwe ejo kwe kuzumu cyeka cyete cyakazo abantu bona tubakurwaza just abantu baki barwaza tubana nero bakora ring vaccination yes igenda koko RDC yagambire twinumbaze kurya tugustokingire
shana tikine mu bwere mu babantu kuja kuteza ente zawe bukatu kari mbere kigambo cyejwa icyo tikyanduringa so embera nungi y'abantu bakazoyibaruma icyo 77% y'abantu bakutasi yes imwe nkabembeze mwino mu mukono kanshati twe manye improvement egione bere kunare yentunguka imyaka 5 yiteze ku jebia na gambira imyaka 5 inyankazo kumibiri abinago ebyo nbo tigizire ebyoma by'umwani bingi omwani bakaba kutwara nyabukurungu umukazi wo mukuza kugusayisa ibanda nyabukurungu ibanda konko kurugo imyaka ejo tutandika kazo ebyoma by'umwani bingi hati abantu bone basisize umwani tubakitwara njuma bustwara nkayo nyabukurungu amate nko kubana bagambira hati kwakuza kumanya abantu wamanya abahingire imyatsi nango no mushana no gwakujwi omu nibajya bakuja abafite umushana kabaita ahubwo abantu bone bahingire imyatsi kibingo pasture development yo ko mu kazomu namwe ni hati niwe n'umushana no gwepite ni purira ngo nteganisa ako nyinki n'amatega njya kumbere ni nyine narenge yongera ko umushana wabente winiki sta kugira njara okukira munongo umushana amate ngakira ko yongera enti zapa sta kugira njara nawe ni nyumbe ntakakife kumanya ngo umushana nguryanuguza konteganisa na bengi umurkazo ababayine bakahinga ibinyatsi umushana n'ubasa kutabateganisa nebyoma byamate buri atamate abantu bakambakiriza amate kuza gatwara ushanga maza kujyana kamayo kibiri shatwina kuza kutwara amate ahacyo konka amate just hati buri sero almost naro buri parish harimo cyo macyamate wakireba ni ngo namba y'amate bitaza amate zamba gambira ezir kweyongera so hati noja kushanga production ejo nanka facilities ubu buhereza bwo kwikahihi na barisa nje baretera ku production ubwo n'ubwemezi bwanyu chairman cyane zo break konka katurebe intervention za government programs za government eminyeto y'abakazi emyuga PDM programs zo myanya mingi zaziri zo kuyamba abantu abari kutengene no mbientazi kugaza hendera zigasira barije zihendera ziyambira barije already omurakazo programs zitambura okay programs zitambura abo kuba PDM inemu component y'imyeto twine user livelihood then nicyo kimwe n'abakazi abakazi PDM na web n'abandi twine PWDs kari mbenezo program cyamazima nzibasa kuba zine challenges ukira nka PDM abantu mukorimbi konkeje mukorimbi tigeze kumati tigirwansa kandi twinamatsiko ngo harimo improvement harimo cy'urukundo imyeto batungiye mu sente use livelihood nabo batunga sente n'abakazi na PWDs tinkururinga utungu tarmu abo kwagamba arimo abantu bakweyendeza kushanga mbweno abakubira mbatunga sente that category y'abantu abatakwe basaba kwetenga sente ushanje hatahamu abandi abarukwe basaba mu ruvu konka tigezaho nka district na timu ya commercial office kuguma sensitizing abantu kuguma to monitoringa tigambira abantu minyo ngambe ntarizo atubo kureba tegino corruption koraho umurimo gutukozire nko muri kazo no kurwandise corruption
enguzi obushomankuzi nare enkorambi yo kwita ebintu kwija abantu abatashimiye kutunga PDM bakagitunga haza mukakundamu nari tutwenka ushanga naitwe turi beneficiaries ariho bibemeza kushanga nabone batunga PDM kare mbweno corruption nayo para ikintu kitubasitse mu rakazo ako murimo guhonera bara mu gwarukuru mu yango itwa tukabutandika kare mbweno uya noti se bara meja unaenda kwija uya noti tino rukweshereka tako kweshereka tino rukuzamu bafumu ku kimpa tino pasta aho ko murimo bara mu gwarukora nango tinjya mu kazo ko nyoka kutandika kare kiruhura wumva nikiruhura mbwenu kusina izireka nakazo nahinshangira abagenzi banje bona tukabutandika kare so really ekiri kushisho buhereza okashanga PDM netungo buyumo owagitwara akagenda kahuriraho umpitweka bimwe ngo umuntu agatunga PDM yaza a petrol station yatamashita mu matoka yagenda yata yijuza furtanka wabura no we don't have this type of twini in Korea so was mutanasi uwo turukustwara ntibatuwa mushikire ntumugamba stage wakora to nyenchereto abantu bakukikora kali mbwene mukorere mbiyona ekushisha buhereza ekushisha ntasi y'abantu ekushisha ntunguka efekayija dera abantu bona bakarwaza utaruko bagambo no okay hakayije ekeje de kikaita abantu obu ejo nayo corruption okay na nahurire haba abo timu byari ko mbuze ntasi ya district kashe ntasi ya district ate yongere abo kubana na corruption abo ko bonka twija ababiri mbarundana bareba bakabarundana ishweke kindi bashitasi kindi kigumayo bakikoze simbi yabo konka twatera mani mu kubanisa corruption hati yone impanda yone yibuka yentasi yatandika abantu kugira intasiya okushoroza imisoro yatandika ku improvinga so mbwene cyo cya leta district yetu kureba turiyo muteka tiyalaini ko kwa RBC yanagamba taba mu kubwanagana teamwork twena tukwata ntigendera hamwe mulaini ahubwo atari ukuri iki kwita za district hakurya chairman RDC yamanyangwarireke kaho yamanyangwarireke ati nabo mterotaro hakurya kaho nguri wose tamhari twe ananye chairman hati tumtakurtaro kono ito team yitu ekiteretere nabo bakozi baitu nokuza line no kumanya ngo tarugo kuryoku obakayoku ondijo akabura kuri so mbene kiti ya mbere RDC akadacika kamwe twashire abantu abaguza ko gire babuza abakutureba n'abantu inebuze bakena kubuza by RDC chairman yagamba kintu kugira ngo ukurwanisa corruption musire muri ya forefront buri district yone bene shangu ibintu bigendaje okusiyo bara mwizire mwene ukomjokero wa president bara muyane jana no shitama omanyoti John Baptist nako batahungire asanasa nako atatinde impecho kureberaho and all the civil servants. Are you as comfortable? Very actually, even if he came tomorrow, we are ready. Tomorrow, not even any other day, we are ready for him. Because as a tendencies, some tendencies are there. But we share immediately. Chairman, cow, Navan, there is this one. We tell you are doing this. You either correct or okay. It's chapter because we've not been waiting for things to pile up. Okay. Hapana. Mazomi shomero waragaitism msharimana chama. Chimana ya kireba kigamba RDC. Okay. RDC akireba ishia kuzao na even enforcement very fast. Okay. So we are sure that the service delivery in our district has been good. Abakutureba turi hano kazo ikireki aba programu iraka twantureba byomasharura twantureba by'umushuburo umurakazo twinabembezi konkati twereze chance n'abantu ubundi bagere icyo babuza nari icyo bagamba
okuba kureba emirimo yo kutambura muri kazo mbere nza kutandika n'empangare noza kutugambira amazina gawe turebera mu kamera ejo amazina gawe niyo rukuruga then n'ikibuzo cyawe na wanonda kugira wakibuza directly it is all okay. Amazina nibanyeta Kebirungi Dinavence Arnitwe chairperson Kazo Saloon Operators Emyoga Sacco abo rengo rwa Kazo district kandi publicity secretary ahabwa abakazi ba NRM na women council arengo rwa town council. Nashemerwa munonga okuba mu kiganiro eki nashemerwa munonga ahabwa tayare West okusteekateekaho nk'abanyakazo. Ninza kubanza nsima bebembeza butwine kazo n'ekyamazume bugambe bagambaho kazo twirirwe twatunga office z'ukwikwa nokwe ebizibu tuba tubyine ko kumukumanya ebintu ebirukwija ko kumwagamba omusakozi ombye emishuburo nyawende n'omushubuzi ninkorora muri kazo konka buri office yone yo kwikamu otungo kwakirwa kurungi kandi oshoborwa cyo waba noyenda nyewecho nikisimira bebembezi aba barya habona ninkoregana munonga na office ya Kamaso officer office ya RDC office ya chairman LC5 nangwa na DPC no bwarataryaha konka tkoregana je nabo koko nabagambira ngo ndi chairperson w'emyoga so noreba ntubashikira batuhabura kandi tkoraje nabo. Kungu za side y'abashubuzi naraba umtebekanisa program wabuza aha mshoro kazo kuyabire district abashubuzi twanyigwamu aha bo kuba ba landlord bakamanyangu twatunga district batwongeza munonga rent kazo hati eri hagati y'emitwaro 30 na 50 konka binje 50 40 ko kuza kureba abantu abaryo muri kazo oyijuke twinegita hemshoro ya town council twinegita hemshoro ya URA ko kuza kureba nkakazo district twine bashubuza bakurga heru kugira ngo bunda abantu nubarganka nkibanda biza kushubura kazo ninga abantu barga nkacuruhura biza kushubura kazo mwene kikumanyisa ngo nakazo yonka nkabantu bakazo nyawengira ngo chairman witu mwe tukutahamisho munonga bo kuba no muzire kandi no mutakwikwa munonga kurina tuyamba akagumana na tushomeseza nangwa na landlord kureba ngo okuba kukiteka teka tukwe kirinka bashubuzi nutunyigwamu andi kunko garka side ya government sima president Museveni obwatongoza 4 eka modo kororo nkandu yashomesa yatekaho television yatworeka omuntu kwa kubasa kutungukira omukanya kake. Speaker witu wa district kwiyanagamba yagamba ngo akarekazo ekaberi inche konka hati abantu bakeyongera mwene kikumanyisa ngo koyongera kwa abantu no kugura harbar ka poroti shango muntu ayinitaka bakamusharaho ka poroti ninga kahika na wakabantu ho yatura kandi kutwagumiza muntu rombebembezi bagambe kizubu cyamizi arho agamiza go kutimbaga hansi abantu abinji bine amizi omyanya ibakuturamo agakubasa kuyamba abintu byitu byo buhingi konka sente zo kugatimbisa nizo nyingi abo kuba no shango kutimba mizago kurya hagati ya miliyoni 5 ni 10 okushaba kwanje wa mukuru wihangandu kurabera wa chairman with LC5 na nabebembeza abandi kurinka kazo district nibaturetera ecyoma cyo kutimba mizi nangwa tiristi tukatamukache ukashanga notunga machine no bwarahereze aha majuta ukareba ntuganyirwa mu buri muntu akatunga amizi omu ndundeze yikume obabiri obahika yari kuba naturaho kikareta okushanga tafuterwa go mushana ogubantu bagambaho okashanga omuntu nabasa kuri sente zeye nkitana hakutura zumuhereza amatego kubasa kushomesa abana kurebereka
akahingaho n'obunyansi habo kuba nabaye irrigation mwenu ninshaba abebembezi bito kumutwire muturwanirira mugumizeyo muteremu iraka omukwendera mpendera ninsima abantu ba microfinance support center nko kubagambe myoga tubireteganisibwa computers konka bizire baturetera computer bahereza arihe myoga yeteraniro mu kizimbe kimwe bagire computer system yona kushanga ngo information yona netaha neshohoraje na nabebembezi bitu batunga chance nungiyo kujimonitoring kandi nkitwa bakazo saruno operators ndukhendera batwire eyitu nkitwe abo kwa tukatunga sako yitu kandi twa performinga je twagezaho tukuyambwa bebembezi aba twa performinga mpendera nimbasima ngaruka ntuga abantu bakazo district ngo mwije mukozese emyoga abe kubereho nekoraje na PDM kurugirira tukuratire byabembezi bakutabura mwe bare tayari TV mwe barabembezi bakazo kare yebari omutaka witu wakazo ubwo yajwekera basaruni kandi yajwekera abakazi bayenare twamwebaza mbona nko twatunga umukazi hatkatunge n'umusheija nawe agira iki yabuza naye iki yagamba no twakugera ombugufu y'inshonga zikaba nk'ibiri na rishatu abakuru bakazigaraka mudeni tukakugira izina ryawe naho urukuruga rero nicyo kwenda kugamba uwe bari moderator wa Tayari West ni insima buri mundia kiganire iki ni ntwara muri shogu kuriye ngo nashtamona bembezi ba district yitu aza batushobora gisito kwerireje twasima nyindiga umwadi yabishembe nani bagaruka cyenyuma kake so na nyamaze nagamba ndiyahimbiswe jumu so na yasima abembezi bitu bakazo okutwara jumisho okutushakira no kureba ko batari kodize ko kumamurisiwe kweriri koza umutabata kumako ibintu ko kugenda mission ati na records so okuba atari kodize okuba zina fingertips njimanye sang bari ha ground nomanye disito kweriri ntisimira munongesho ntsima government nungi ekwebembra jira Museveni kurengo ikatekateka hari kazo ya tam projects eziko basa kongera aha income n'abantu bitu bakazo bakataha umimane economy so ebyo ni bisimiro kimwe ekibuzo kinyene nikakimu ninga bibiri icyo kubanza nahora production officers mbagamba hari 17.8 billions izwahira abantu mu program ya PDM nebindi so aro na projects batire mu sente nga gotro yaringi kaoro yaringi nahora mu plantation nebindi konga harimo abamataka make so nanisha bamwe kubuza nti production officers abo twakayongera mbaka fixing abantu aba amataka make aba ekazi yinche harimo ka project ya beekeeping okuri Sinjoki ni project omurakazo ya district twirimo abantu abakwasa kwebembera Injoki abakwasa kuri Sinjoki tizikwenda itakara hangu so nanye tegateka ngo abakutekati cha district stage commercial officers production officers nabandi budgeting yawo no kutekati cha district stage farmers abenjo cyabo tubabesenyi bakabaka kucharinga nahora binimo efforts za mobilization bakamobilizinga bakongera nabo bakataho mu money economy bako benefitinga funds zikurwa mu government nungi ya NRM azo tukayibeji percent bagambe ya 23% abari bureau poverty rate nabo bundi kacindi atongera to district yitu nkarebo batamusa mu statistics za national level district katurika baka kazo national Sion tukaturika bakashatu so twenda gutongere tusinga abantu ecya kabiri arimwe project ya yo kurugiratinga marwa yo marwa nani shababembezi bitari sifite barungi baza ha ground iteka ryo kurugiratinga marwa barite mwenati akatwine production use
abagabo bongera mu amuntasi z'amaka shamwe na shayi ibiri shayi eshatu z'akashishe shahina umuntu yari waya azubi yari waya ayina azire ayina mara wanaka mushwera umuntu nanda kurebera abantu so nani tekateka ngumbe bebezi twa district aba na ini security ejo kushanga production members bari yaho mu shahina yombara so nani shabangu umuntu nyobero bunanyine otherwise ni sima district yitu ukutebemberaje sima inari mu government ukutekateka district ikatwara umisho burungi yabura mnonga zagaraka mwe puzebi sanasa ineke na JB ineke konka katandika na JB aha kintu cha enterprise tumukahinduramo nizezo structure mu funding ebare bowazi nana bakutureba nyone mukirwa wa program ya Paris Development Model niyo focal person yes niyo focal person ngani ngora na office abagenzi banje aba commercial we work together very well tare okuba kwanje nanona umuntu nabishobora je nanyi bishobora je wabo now abantu enterprises barmu zikaba selected zaba vetted bazuhereza itwe aha district program hargayo abakwenda kureta enterprise etari muri zirizi bapfiri shana tukoreka recommendation ategake kuriya twina twino kushobora nakake twemera tukagira ngo hati twabona yaba abenjuki ushobora tubwira uko yakuko mu recommendation nga hati tuze babyeshe mbo byakigabo washanga yaba need there we can do konka nanisha bangu umyabyeshembe atakitwe na yenjuki abo kuba ubundo kutwara amataka make nabo burungwingi ariko ko amenjuki nkebyo na n'impumi now hatu washanga mu wabyeshembe na nabanda barutureba mu Uganda iki muno uburano ndakutunga enjuki kuwa kushanga ngo mugizero mugisha mu district yanyu yo mu climate smart agriculture transformation project ko kazoe mu into district singaga na mwenda zonka atkande jo project abaki supporting ya chimwe mnonga abantu abanyakazona mnonga kambe mbona agamba mnonga muze mu climate smart agriculture transformation project uzagombora yawe uzatandukanso yawe shiro umurka ninguhika office ningi utwite bukozo umuntu gwitito ba production mu office dusama mukaki yutwite tugikushobore hati iwo otandikira okongera ari cyo aba bakurise injoki kubyanaga aba climate smart babuzirwe namba iba kwitenga umurikazo ubumpereka gukora na burkiko tukatiriye hanze groups tizi sombe no hati ngo aba bakurise injoki umwaka abantu mbamanye mwaho mobilizing mwaho nanka bakora groups yes then climate smart project ero kuyamba aba bisabye injoki sanasi kimwe cyano handika kwa kutuganda Ewe nimbo mterwe kanisa abatureba hatayari wese omwanya gwagabisha mbere natuza ha projects ninga ibintu mnonge bikorwa hari PDM so icyo nandika tune umukuru wa production yashoboraho hasa program ya PDM to projects is funded enterprises zabire selected zikaba flagged kamanyangu ikaba akazo twine abantu barakuza kwinga umwana twine abararise mbuzi twine mu abarari recente zamate na rente zenya abenkoko abempuni dena bakora nkoci twine mu abakuhinga byoga abonango cyara munonga barakijuma abebihimba abebicyori then ababenjoki nabo tubanaje bonyuma ngo mukurobu okuyashobora chairman ba umushya kuvuze ibintu bingi renti iri ahiguru ibyuma byo kutimba amazi very expensive oyo n'uburyo ahanshongaze okay mbere hati rent
negenda na development hati Kazo ayo ne developing twari ba population ya Kazo kuyabirira imyaka 5 bure nari 10 tiya hati namazima baho ne developing cyane cyane yitwine aba investors abakundeka amaru tigakagenze na population y'abantu amaju gacira make ari competition kandi kwa competition isente kiziretera kugira sta uriya seri cyayindi sente zahiba kandi mbene ati kikuri kiyana gamba kandi none njyango tutungira abantu abakugahira abayumukazi bakundeka ati bona abakozi beto abazire barya bakora abakurwa mu district zindi bona bumbikiro abashuzi bona abayine big business abaragira hiyo bona bakuzira umumyanya town yegiye Kazo bona Kazo town is expanding ekeria hagute mwege ya haruguru n'amajuma cyari yegenge gute hanze but now Kazo ko kuza kureba ati yoni expanding yoni biri okuno ndiro mu distance ya mile 2 so really none njya Kazo development yonete ko kureta na competition y'amaju nacyo byoma ikibyoma ni president handikira ministry tereza ebyo muri kutimba ibizibu uko uguninyango yanamanyise cyoma ebyo kutimba ya abantu batamize batakire kutimba amaizi umugwanya bwawo agwa kutimba agwa kuza kugenda rero nanka distance hansi munonga bakagwihayo atabantu abone ngo bakozesa yoni njyango esente ziwagamba miliyoni 5 bikuri waza kuleta mashini igire kutimba nayikondo kugira ngo government yagitereza netwara cyangwa kugira abe mikono so yoni njyango nakyo abakwa ejo area itaka gire mu nonga abantu babemba kikora privately baronda bikono batimbira so many meters down so many ba wonjira hiro bahamayiza hati garmo mu kari maybe kanje nayo okutwa kubasa kugireba atandika kwandika amabara rero tukareba kucyakubona kibasika kutunga icyuma thank you kugira cyabandi gukora cost sharing tuza kwaterwa mbyo kufundikira senase nza kweda kikemwe JB de kikemwe RDC de kikibiri na chairman de kikibiri asinasi abantu bitu abariyo mu cooperative movement level zitakushana capacity zitakushana no bagambira ki turukenda program no kansa program abantu bitu abariyo mu cooperative mu gombe byo beterinda ngo kutosera tukuregana nabo ntubishonesa tubigeze kubashimirire kutwaza kandi nyongera kumera hiraka kubashaba ngo tongere gukora amateka ngo tubashonesa kandi tongere gukorera hamwe ahabo kubentunguka muhoye sitemamani tukore munonga tukobatere program za government tusitemamani tukobatere biragiro kandi tutakashanga ndi tutaza kwenda amateka Kazo tulemu yoni ya diary nenda kushaba cooperative societies za diary ni mahiga mnonga begita hayo ni yonejo bagerira karumwe then tubone kutunga katare karunji akamitegita ahandi ni baramsya ni bendo zo businje ubarenyo yaro nonga JB bahinje bitu biyaho umushana ukiyaho ubukoko ukiyaho embazo kuba expensive itako kuchukuka ni bintu bindi kubateganza umugufu turukhendera nejare mune bwagamba nibikuru bibye bindi abo kuba ko kweshanga umuntu yashimye kuba nakora ikintu cye icyo kuza kumugasira kikatera umushana atogo nayaragamo hamunana twatwakugambiye ngo mu district ya Kazo imyaka mike zaba turi no mwana kukereza district zimwe hamaka kokomba kaita black coffee bola
akaka koko nikaryo butati bw'umwani kandi kakira kanyumwire kumushana nore umwana umandwa ngomba butati kumagurire hati umwire buke icyabiri kigiye kitorogoma sigazo butati butyo butyo hategyo production yagenda ndonda kusimu government nebe ryahetuherezayo mbazi ubure takanye mnonga konga Christine turekera mu mbazi ubushimirwa no kozango then aside riye cyane ndamushabe government nyongera hiragari yabandi tukatuma microscale irrigation itwe kavumwe no we got a drop in an ocean akwa atletira ukashota umwe abantu bakakanyabanya kaho tukashanga twina applications zilumur 602 twasavinga abantu anana mwenda commitment yabibaye bashashura koze cyane cyangiramo ushashura commitment ya miliyoni ukakwati sente zutwaga katwaza mwe musaba government ako arrangement kabugarikaho kazuba katuretere then kongera hiraka ryo mu kiyanabuza abantu omumafamu ku nkucyamani yagaraka kongera taje kugira ngo intizitangwiza gahizituru kuzegurye ngo zo ndamizi abantu bakakoma aho kwenda kutamba ibintu by'indwara konga cyane mamizi make amizi gace make mwe ukaboneka mu excavator nanga bakatigiza heka maraho obana mezi mukaga nguko bakahanda ukunitegateka ngo basa kubabiri batuletere excavator bakatubasa chance yo kugira ngo erwa umuntu akanaga mukafiwe aho abantu umushana basa kuba bakora deni jebeka nkongerere kikemwe timokora kigarike mu mbugufu hakabaho ki abahinji bitukugure mbibo buri kuza kubyara abo cyo abantu batakibikamba what happened embo tegaraka muitaka what happened tuneho ebintu bibiri tuneho stwa kweta indigenous seed embo ejeje yakarumu de yabaye hatije mbibo in advantages na disadvantages akarunjikayo no basa kujikoze so bwire buringo konka kabakayo tekanye yirdi no hinga yes ne kuma hukumu bikiro mustoho byari myaka yawe 5 mukaga 10 konka te kutashura konko kutashura okugira ngo hinyo sharure hati biki mwene hiza hazamu okuhindura ha varieties zo advantages ine nizikanya konka tegaraka to kujibya anegaraka mu rudugumo eyo wabyara hati kugira kama season kwije nemera kubi nakwetaje so azo shanga ngo abantu abamwe embibo atahwa ngo yakira yebari RDC yongera ari cyo dentende bari kunonga ikintu cyembibo nomanya muri ya government kachikora kubatamu discipline akweta seed discipline ngubeke kozesa embibe ziri original now after a while ezo arrangement yembibe bakagito mpdm ngoleka bakuhereze sente iwogende waguruki embibo yawe so I think government there is still there hati abyanje icyo kushemba nyowe stanshemeza ngakazo we take away a lot of money waguza mate Kampala amatago nikagenda na majita na nebindi what if the factory to process milk was in Kazo so value addition ingenda ekyakabiri when Kurujembe was showing varieties which we get from here I am not seeing the tonnage ya kaudang amasha how much amasha do we produce as Kazo because that's money Erizoba kareba Tanzania nekora fertilizers from amasha and abanya Uganda tukazayo so when they right there nkahura ngo in factory yo kora fertilizer from amasha nibaza kutita mu mpiji hari mwezi zimwe that factory should be in Kazo yes because here we produce amasha in big quantities now when we do like that because it is it omchiro nizigumani zitambro farm so we just yeah, but if they are staying together, they must all be together, and security for the cows would be also guaranteed. Not there for no shuma, was their hands. So we were munonga tayari west kweza go mgisha. Ebyageni ngira mutayari west
tayari best. Thank you. Indeed. Chairman Katugunda niwe n'ekigambo cyo kusibura. Kale nayo nyenda kusibura abanyakazo. Kandi no kubasima aho kana abanyakazo bapasire tayari. Mbagire bamununga. Abingu sofanyowe ahingu kujana shangani bari tayari. Kandi mbe nanye nimbasima abo kwakira ubuherezo bo na mwena Bowazi na timu ba tayari. Nanko gumwana ayosere na posere nawe na wayisire mu tayari. Kuya foto kuya natandika. Job. Really to basima mwena. Oria noha nanko Martin. Martin. Ngo mushomo witu wa makuru. Kandi no producer w'iki program. No uteka techo. Martin twakwakira. Ntukusima mnonga. Na nabasimire naume. Nababona bagenzi banjye RDC nababona baje kutwasa mwebare kare abanyakazo no tubendeza kugumiza no gukora ati ekine ni cyo kwete kisange no more what no more sleep abanyakazo mu manyangu kuba kubana bagambire cyo mujyango w'ecyo nkwata abakozi bonka narabebembeze no numbura umuntu wena mbone abanyakazi bampurikize muke muze gukora mushore tuze gukora turebe ngo twakanyentasi bagabuza acya marwa arwa kigambo acya marwa ntiza kuronda uburyo turiyo twetegereza okuragira kwa minister kureba kutira kutumukora nare kiragiro kiratiyambe ukureba kutwata kuragiro koga kiragiro kirungi ntiza kukituma mukora icya trade order nabona urabakigambaho abo bantu ujyoti kantaka bahurire ibintu tubakubikoze so kuhura kube excited okashanya amaju abantu barumwe mu kazo mu baryo nibayihamu all these structures za chaotic za evanda barumba mbabihiramu with time baje kushanga kazo yone yaba cleaned so otherwise nabasima mwebore munonga ndano kwebaza kama officer natumanya asenasi yabare kutayira kandi okatwerize bitekateko byo birungi abantu bakazo bakorese abariyo mu cooperative movement very resourceful person tera kwebaza umwami Asimu John Baptist owabaho nka production officer konka no muhinji mukuru so abahinji shijari yaha mwejo nise munonga RDC witu aba office ya president retired captain haya kakoza yabare kutandukana itwe kandi nito twakusima n'ubwire twakucereza twaganira mpaka yabare chairman ina mano masya agira kwa tar president bueno hati aina mashanyarazi hinyine igakuruga feza yukwatira hati Reverend Katugunda yabare kwicereza kaganira niwe ndeno kwebaza camera person witu kiri twakora na job ahabwa kandi na producer witu Martin Nevi na timu iri mbarara ntwenda kwasima general manager Didia hamwe n'abandi bakuru kandi nsima na correspondent witu akazo sima na umetwata mwini n'abantu babuza mwakoraji ukubaho n'abantu bowazi tumwisije turebane urundi rwakana no basa kubanganisa ibintu binjo munsi kunga mukamayina mane mari kurunje